Assalamu алейкум, Рамил хәзрәт. Рамил хәзрәт, әйтегез әле безнең караучыларыбызга, күбрәк безне яшьләр тыңлый, яшьләр карый. Намазның ислам динендә һәм һәрберебез өчен әһәмияте нидән гыйбарәт? Namaz Adem balasına Allah tarafından verilgen bu turmuşumuzun şın мәгънәсе bularak. Yani biz bu dünyaya yurt salу үшін генә түгел. Hatta gaile kırıp balalar үстерү үшін генә дә килмәдек. Чөнки карагыз, тирә-якта hatta тирлектәр, кышлар, җәнлекләр дә gaile кыралар. Алар әле сайрыйлар берсенә берсе, матур-матур балалар табалар, оя кыралар. Әмма Адәм баласы тереклек иясендә иң бийек зат булды. Нинди сыйфаты белән? Иң беренче Аллаһ аңа акыл бирде. Бу акылы белән ул Аллаһны таныды. Чөнки бу галәм Аллаһ тарафыннан яралды. Үзен генә һәм үзе генә табигать булдыра алмый. Bunun kadar kudretli hem hikmetli dünyanı. Hem Allah Teala namazını bizge farz kıldı, yani tiyişli kıldı. Kim şuşu hikmetini tanıdı, secdege düşüp, başın jirge koyup rahmet etsin, selametligi için, bu dünyaya kilgeni için, bu dünyadan Allah Teala özünün köp rahmetleri bilen sıyındırganı için, rizıkları, kiyimi, yırtın, maşinan için, bunlar her birisi de sana Allah'ın zor bülegi. Şuna göre secde ol, namaz, şükür etu. Ol Allah'a gerek mi? Namaz gerek bizge. Biz namaz bilen savgabız, tirilebiz. Hem kıyamet gününde de en birinci sırav namaz bulacak. Рамил хәзрәт, менә безнең яшьләр күбрәк намаз өйрәнергә телиләр, әмма эштә ничек бүленик диләр. Бәлки намазларны кич белән бергә җыеп укырга буладыр. Сез ничек уйлыйсыз? Кешенең нияте ничек? Әгәр дә синең ниятең булса, эштә намазымны укыйм әле дип, Аллаһ Тәгалә җаен чыгара. Җитәкчеңдә сиңа бер урын бирергә мөмкин. Аның абид вакытында да вакыты чыгарга мөмкин. Niyetini koy işte hem namazını vaktinde üterge. Çünkü Kur'an'da Allah ite namazını vaktinde ütev farz di. İndi bütün tırışlığını, bütün niyetini koyup tırışlık bilen şuşu namazını vaktinde üti almagan vakittağına, koy bir vakittağına o, her daim, her günde tügel, koy bir vakittağına kaza kılırga mümkün, eğer de buldur almasa. Şuna göre en birinci maksat bulsun, namazını vakitinde ütevge tırışıp kara. Allah Teala jingileyte niyetine karab. Менә күбебез инде biz киенеп йөри алмыйбыз инде яшьләр арасында. Менә киенеп йөрмәгән, әмма намазны киенеп, капланып укылган намаз кабул булырга өмет бармы? Менә уразаның, hacның, namazның, гомумән һәр нәрсәнең кабул булуын Adem balası bilgili almay. Ol fakat Allah'ın işi. Bir Adem balası da ayta almay, kabul ya ki kabul tugul deyip. Ol beylengen bizning kalbimizge, yani ihlasligimizga. Şuna göre etirge kerek, en evvel sen nindi dinning yılasın üti alasın, şundan başla. Birev namaz da okumay, tutmay uraza, hem qurban çala. Birev namaz okumay, uraza tutmay, hacga gide. Birev eli yavlukta beylemay, namazga kirişken bigebet. Mine namazga kirişsen, devamlı revişte, ihlas revişte namazını okusan, inşallah yavlukka da jiteşeksin, iteklerin de ıznayır, yat da kilir, takvalık da kiler. Şuna göre namazdan başlağız. Bir kaşanda uylamağız. Min eğer de ele ilgiri bitmegen iken namazga kirişige irte tuğul miken mega deyip yok. Nindi yolunu sizge Allah aşa şundan başlağız. Devamlı bulsa Allah Teala barısına da eriştirgesinde yardımıdır. Рәхмәт сезгә, рәхмәт яусын. Sen sağ olunuz.